Nyoy Emi enip yang nyeratus hari nur sayang. Ini Asep ini Nur Era ini Asep Cie Nur udah 100 hari aja. Aselole kiu kiu cukurukuk pajero sakalian atuh sia teh tahlilan. Sia situt nih asa aing nih emangna nu maot sia teh. Nah atuh sia teh 100 poe make jeung Enit nih. Enit mah sia teh sataun sia teh lain 100 poe. Nih, mai anu hini nih, ngan mia romantisnya nunya romantis, romantis leho sia tah nongtot sia teh nih. Ini rojit aing naleuna ge. Ih Siti, ngingkitu pamali saur Bapak Fitri ge. Akan Bapak Fitri mah ustad, itu namanya sirik, gak suka dengan kebahagiaan orang lain. Tuh denge cenah nih da emangnya si tuyul mah sirik wae saing pisan. Goblok meni asa teu kudu sia nih sirik ka maneh. Siti iraha atuh Enip jeung si Duye. Emang kejadian gitu? Teuing. Ya udah Siti atuh jadian aja we sama si Duye. Kita dukung kok ya kan? Goblok gelo sia nih sarudi teh nih aing kudu jadi anjing si tulang rangu gelo. Ih Siti gak boleh gitu, ntar suka beneran loh. Damung atuh sia teh meni menyawe aing kudu jadi anjing si Duye sia teh. Ih Siti kan sahur Bapak Fitri oge jodoh mah terang. Heuh sok sia teh si Duye jeung bapak maneh sia teh. Nah, ka Bapak Fitri deui. Nah, atuh sia teh nih paribasa sahur Bapak Fitri, nih saing pisan. Asep, bere hadiah atuh nih, kan Enipnya. Heuh, sia teh nih, manya kur ngucapkeun hungkul meuni teu seru. Iya, Asep modal atuh, meuni kan harus kasih effort buat pasangannya. Nih ngalem we atuh nih damawa nih. Yo. Ih naon ieu? Coba buka Nur, penasaran isinya ya. Naon kerupuk? Goblok, manya ini sia teh mere kerupuk toros. Sumpah ininya si Asep beda dari yang lain ini. Iya Asep, masa cuma ngasih kerupuk sih nih, minimal coklat atuh. Ih bae rame, jadi hubungan ate jadi krenyes gitunya. Bener pisan nih, krenyes kayak cinta Asep sama Nur duduruk-dukan. Ini Asep mah nih modal nih, mah merek kerupuk Kak Nur. Nih, mai atuh Nun hayang nih, kan miar beda. Kejoan ke Nur me sebeuh. Lucu. Ih sabuna sagu haneut sia, ngeunah gerak. Ini marane mah nih ngaledek nih saing. Ih, Nur tarimakeun. Itu kan tanda kasih sayang ti Asep jang Nur. Ya walaupun cuma kerupuk toros.
Oh nih dangeuna kerupuk oge. Dia mun embung mah keur abi. Embung nih. Abayaan nih kerupuk oge nih daripada henteu mere. Ih sumpah ini kakaraeun aku mah lihat ada yang ini dikasih kerupuk. Ini fenomena langka loh. Kaset sia meniuh ka era nih merek kerupuk nih mun aing era ih amin. Nih, may anu hit nih, da anyep mah teh mau ngaduit. Matakan atuh lamun teu boga duit tong bobogohan ari sia nih budak leutik hayang bobogohan. Jajan oge masih minta ka indung. Bae atuh nih ngaranana oge cinta gorila ai maneh. Ini saing sia ka ini berarti abi gorila atuh. Lain gitu, akanan masih anak-anak, jadi ngaranana teh cinta gorilanya tutinya. Cinta monyet sia nih. Oh atuh bae nih dasar wake nih sia teh nih sejenis monyet. Tuti. Abi masih kena ngakak sia, nempo si Asep merek kerupuk kasih Nur. Oh, si sarua abi oge nih. Manya heunya enif dibere kerupuk. Tapi bagus sih, jadi beda dari yang lain gitu. Yang lain mah kan ngasih teh coklat, terus gelang. Ini mah kerupuk, beda dari yang lain, lucu. Kebayangnya engke lamun si Siti jeung si Duyeh bobogohan heueuh engke teh pas enifna teh dibere bedak MBK teh heueuh nya. Goblok naon sih ya jadi ka aing. Ya udah jadian aja we tuh Siti biar dikasih bedak terus biar gak beli ya kan. Bener nih Siti jadian weh. Mong atuh siam nih. Kau atuh jang maneh nih saing pisan nih aing mah teu sudi. Ih jangan gitu, nanti suka beneran loh. Nanti kalau udah suka beneran baru tahu rasa. Ganeng si aja ding, ngomong teh make bismillah heula sia mah goblok.